June ni som pasari sang ni som ni panga ani ei zalen hian in news ron post hit na to case nei ti shelo pusi Ngunlianchunga MLA court in a kawa bailin chwale nga yes anen lo kang video e and happy chỉ bày hầu này bọn xe June ni som pasari sang ni som ni banga Congress MLA pusi Ngunlianchunga chu voin khan Court of Special Judge puye fro hlupuya MJS District Court Aizolin akawa ama hi New Secretariat District Court Aizola hianin in lanin Special Judge nena bail adilangin bail pek nga lani dai mai na bail bond hi wanglai ni lampangin tarlan dan zon nuai ni ania chuan ka hre sol ni chuanin miron ti dik sakula court ina inlan tura akau chuan nga inlan ve zak zak angai don in alanga nga inlan du lo ni ro chuanin a bail hi an cancel sak thei donin alanga ni hi ka hre sol ani chuan miron ti dik sak don ni le an chial zelang pusi Ngunlianchunga hi heu ei vatam ve wow hei mi hi a case number vel ani charge ani kha chu chiar vek lo meng ini tan cho ni kan se thiam ve tak tak cho la po ni se hei mi mang hian an charge court a ko ani hian Congress MLA hi court a hian in lana jail tan ngai lowin bail nga lani thu a ukil P Elizabeth Kelrin Moile lalfak omate chuan an soyani hei hi a ukil te chu chuan soyani ti chuan kan chiar zelang pusi Ngunlianchunga chuan case anei ti rilriat ani lo awangin anticipatory bail adi lo tur thu lo soi to a soi ange in anticipatory bail hi adi lo hlena hei hi chu apa ve khop mai anticipatory bail ta khi chu ka di lawang ati assembly house han anticipatory bail hi chu adi lo ani Congress MLA soidanin case alo nei ti a hriat nu le courtin a ko tak awangin court a in lana court chuanin regular bail adi langin a phal sakta ani ai mi then kha chuan fair taka soidon chuan enge bail ka di lawang atia adi le tho se ante assembly house a kha chuanin anticipatory bail deal tur khan chief minister pulal duama hanin a advice ani khatianga advice kha boro kha so sak thutani hedra hatiang ni wang han assembly house chunga hanin pusi Ngunlianchunga han anticipatory bail ka di lawang ati ni hanin ka hria hei di lo quita ani amaro chu case anei ti han confirm nu khanin regular bail ti na deal ta chuan jail tan ngai lawin adila tiang hianin omta ani khai hei thalai hoidan comment na samai comment na samai kan chiarang chuan ngor kholenge medical certificate nei ti te kha an edit ngor hei edited intia an edit bo time on le chan chu heta hianin medical certificate khi poimo an ron tita hei hi an edit bo ta ni mai thei zale lampang hian mo chuan huis chi bai tu te khian nadang tho tu ron nei lo vem ni kan ram chu pol le party kan boya thil dik lo te po hi kan joy mo le ling kan joy moi le ling chu ni sia le haran de ne huis ti khi thalai tu nai thalai beidong le khitiang engmani an thil mu te ei lo lutuk ngain express ve ti lan chu ve da ni huis te an ya beidon me le han dam doi zuar ai Mizoram an ti chezok damn ei ruk ti chiang lutuk case nei bail deal khiti khian kan han chi bai ve lamo aron tia pakhat hian no hei hi chu comment ve ma deu chuan ka hria chan chu an han thuyang a film chuanin a film mayang a film lo chuanin news react tur ron nom le mayang comment hoi ver rem khop mai poni se a bail deal lot le lom pu ni mo lo mo me mai an ti kha assembly house a bail deal lo tur thu le thu boy nei lo thu soina sat nen heta hi chuanin nia
anticipatory bail ka di lawang atia khatiang vel khan ni kha chu kan oi khoi la ge case nei lo pa comment ngal te case nei lo pa tia utok le utok te in ben tir lai mi ma om khamo khang teng te pa khamin hriat chua tir hei phei chu yeu cloud nang dei nang ai ni mo hei phei chu da ei lo khop mai hit theian comment ne la zak chuang mi lo mon le te han tia then khat chuan in an lo muak vela hetiang case nei lai nui vur be thalai ho yan ei lo ani chan chu Instagram tak chu thalai khoi hian tama nu le pa tak chu ni Facebook lam hin khoi na sa zo ka an ei lo hlom hla mai thalai chuan hetiang an che vel hi chu mo comment na kan mu dan hian comment tu te athu so in hriat chian lo ba ka abel di lin hriat chiang lo nia hi tak hi chu adik vereng anticipatory bail ka di lo anga ti adi lo reng hi chu adik pusingun lian chunga hian in dot asoi lo anticipatory bail ka di lo anga ti adi lo regular bail di la tian an pe ani anticipatory bail le regular bail hi thil dang lam dei ani ti ni hi aron comment chiang hi chu ni sina po hanin kan sai ta khatiang vel kha ani pakhat chuan in Ngunlianchunga hi ZPM ho in an hlau ti hriat reng ZPM ho chan thei lo zo na kha anei tha thei sia anu session a khan a case paper nen an han kal lok vela Ngunlianchunga an zo na a zo che pudu man a chan thei lo rualin ama ka le nan a case paper meu ron na chuakin ang ka plate nge ya a chan thei lo topic ti khan an kal san pha te niep session om ta hanin pu singul nen cho ha chon in zo na kha zo thar ve thei khop mai ke po khang ke na ka ria ka chuan pu mon pu pun te khan ni mo case nei ho tiang vela ron zo kha pu du ma khan ron chang ta kha tiang vela chang khan ki mi bo ro khi ron al chaw ani kha tiang vel kha ni ka riak chak shim shima riak ka rem e ma he chu ka ron riak ani thalai ho comment po chiar nuam hla mai case nei ti in selo pusingul nin chung amele coordina kawa bailin an chole ha ti zalen hianin aron report ani video le mule theu do nia